Budak culizam ngan gure aban nejak lelegan baputra intan curawan hati bisinan sapan laju menghadap dua urang nyan abad nemarin dengan sabiah jarawa dua belah nebeun sajan ampun panghulai serta meah lan hendak pegah saboh habaran kepocut lizam ngan rawan hati jerotan mesampai cinta gasihan gesabung nyawang gejet belum mati dalam perang bede hana pantangan padumna netam le ayah bunda hana beri bungka wate sukaran hana nepatih nepena dakwah nekun setia menan lakuan banding teladan nepegamise curawan hati nekun habaran suletan bahrun hanjit netamle nyata talahi tanda gasihan Alhamdulillah ngentulung Rabbi nanggro ka suci hale kotoran nanggro ka aman senang Tuhan beri kamu meili jino meriwang sawa ayanda serta ummi mutamah lagi pegah habaran sulitan bahrun golom netukri mejak pegah kri mangat netuban menghana sapu Tuhan beri bala rijang medeka ubak janjungan sawa panghulai dengan syedara harian sama parih sulitan menan panghulai yang laman harap doa selamat bena putusan dengan mukjizat Nabi Muhammad narin kataman hababak laman putra sabia sengam berhenti hana netukri jawab habanyan ulama sundi nemo mei cinta birahi hana bandengan Tulianyan bedah putra sabiah necom nerupah cut kebun rawan serta nekun anak metua pemata kebah dalam sukaran umuka Tuhan badan kalimah atun rap tija hanjit berjalan digata tajak pemaka tabah hanjit luntu hipocut intan gata pitawa pemapi mate bauro page kedeh lihatan ni bauro nyan he jantung hati pemata pangge anu besajan hanjit han anu sinanta colon beta brigurun udalam niran kulun he putra talake ampun niba ghafurun nama di Tuhan lain bacutre pemabri ingat bakna tak ingat he putra intan ke bunda ayah salim hormat doli hadarat raja asahan teman beda putra sabiah necok hadiah neberi salinan sikada patut ganto sedekah ubena muda ija pekayan neberi kupiah kegure abad baja mekasab dengan serban ngan boh musabah yang nama gahrab serta tungkat yang ulai dandan teliana salen urang nyan netren laju menghimpun ubak sulitan gemu manjara gelake ampun gemu wa mecum bangsa badan teman netren le ibnu abad
mesulin ubat arak-arakan serta dengan urang jaintan nebung kalegan nanggro asahan tetap keraja tinggal di nanggro dengan anak dro pare sultan pocun arian panglima pedro petimang nanggro lebih dan aman nakada situn nanggro kateta pubun ibadat dum si kalian kejurun si kandang umu kalenyap mate lam ta'at gua ba' Tuhan sultan sarah tema berangkat ubah hadaran malikul mannan yang man kerajaan hukum ngan adat ane hadaran parih sultan tunongan baro timungan barat nanggro ma'mutat niba masanya yang dua dipasi geyua mepukan engke jimekat jiba upukan tukangan utuh jidu alam banda masing na jemba jikerjakan di dalam lampuh tanaman bakna geyua semoga yang dua di ladang yang dua di gampung tuhangan muda Bandung Barata bernama Goblang hana jet bea duk pegahaba bakna kerja masing perbuatan yang jet temuleh utuh kemira jak meniaga upulo pinang jak publo getah pinengan lada jipu watema barang luaran geyo pok tepen inang lam gampung jipa ijakrong kasam kerawang resam ngan kanun adat ngan hukum di dalam kampung negeri aturan ban yang ken kitab hanjet melinggung pakriban hukum cara Islam gatip ngan nikah memegang putren mepua urafun getren megoblang geyua mekawin sidra dual he inang yang bale mengsidra pitan masing na judo linto metente hana tateme lage si bayan lam sabo mukim sabo masjid Bandung getebian jamaah kenan gepegat bale pubeut anek miat tengku netebian neberi ajaran gepebeut kitab merenahu serta lagu baca Quran mengaji turi Allah ngan maku dengan penghulu ya Muhammadan lam saboh kampung saboh menasah sinan gepegah dumna aturan menyena raja neberi perintah urang dum gekrah gepeh gong canang peti mangsa ga tengku panglima baroh nyantema na ule balang lam saboh mukim imum kuasa dakwi ngan dakwa gop nyan petimang perintah gampung gesi ngan waki tengku ngan qadhi serta sajan kerja udem kerja mate dakwa meungki gop nyan pesenang urang nyan kedum yang beri mefeti kejaro gaki pare sultan nanggrotat makmu mudah raseki suke pancuri hana nangronyan merebut rampah ngentaki maki hantom terjadi nibak masanya karena raja ade tak zaki rakyat hana beri jidu apa rantam karena jeman mudah raseki tuangan bagi negeri le Tuhan urang yang beakan hana bagi pandai raseki mengtapu buatan
menata pubun akai ngan sasat di laut darat rezeki datang umpama mise haba hikayat netung ibarat hidum narakan bana buat manteng hana ne fikir ne pegah jahe bun'in si bayan wahai saudara kebahalam hati ulah dan misi takalan macam atih buat salah serta jahe akhir akhir tika sukaran butat bermegah tegangan behe umpama misi Sa'id Burian tatung buat yang jeron tabah buat jahe baru tekuse lagi burian karena malen nangro kaji cere hana jiwole ayib barakan salepi hudib entah pi mati kisah hanale dalam habaran haba ingat baklun hanale lun pulang fikir bak gatarakan lepatan makmu di Syam talara silawet raja pare sultan hantom narusuh musuh jiteka aman sejahtera makmu mudahan sultan bahrun tematu panggil Barabbul Jalil nuwabak Tuhan temacul lizam gebuh gantole hukum tak adil nanggro asahan umpama nanggro di Syam talara menan sejahtera nanggro asahan resam ngan kanun hana metuka saban ngan raja pare sultan ono memada kahabe kisah han puale pegah tamat habaran lahingan batin kalhialun pegah bandingan surah kahabe simpan Alhamdulillah mengucap syukur lun puja ghafur nama di Tuhan sabab ne putroh rahman lebih le misi menghambu jitren ia hujan udep tumbuhan jitu biar buah memberi faedah kepada insan badan lun sehat fikir lun tehah karunia Allah tamat habaran sangkira hana Tuhan tulung payah lun jamprung laut arungan ngan miyuk manyang gelombang lambung hancur terepung bekah pedoman angin ngan ujian hana jipiyo kilan ngan guru sabecit menan ngan tulung Allah masanya teduh langit semeluh lemah pandangan lemah le bintang kutub syamali dengan junubi sabe timbangan muha masyriq dengan ghurubi karunia Rabbi tika senangan lontari sa'o putran kemudo lontari talo kemenglayaran angin pijitren mangat han bago perahu kedra laju berjalan hingga ke sampai tempat yang hajat yakni kataman tulis karangan lun harap Bandung warih ngan sahabat bak tempat silap bekna celaan sebab cid hana lun kelun saja tua ngelupa kain ba insan Tuhan ampun si barang desya ngasifun ghafar luahana ban lagi lun haram meribah ganda kaum syedara sabat ngenerakan jampang nekalan watan baca haram metuka resam salahan bener tempegan patut ne ubah pane ne tamah nak sabe mizan
panjang benekah nebah yang salah izin ngan maah nibak lon tuan nama yang tule han lon jet pegah malaya tat baba han megrak lisan qada ngan qadar teka ba Allah hana ubedrah lain ni baknyan pertama jahe hati tat batan di dalam sisan akai pikiran mata pi buta hendak melihat bak jalan tepat karuh lam hutan lagi lon gasien hana harta badan tak tega malah hana ban han meganto mengsikra ija sabe yang Tuha pakai di badan pulam nafkah anengan bino mengnafkah dro sabit cit katan kadumnan untung nasib badan dro Tuhan kusidro han solawan lun harap doa barakan sahabat Bekle buat bangsa lon kerjakan silama hudib beek selamat ura akhirat lepas siksaan pemea kelon kaum ban yang nak salangan benar pulang kerakan habaka habis rentih kalengka kata madhaba yang ulun karang. Amin. Penutup. Gasengan sayang Tuhan netulung ubi hajat lon jinoka sampo salin hikayat hajat berlangsung sabab rakan lon galak habanyo hansa pua marah teka atih lon hingga tro ujung tamat habanyo syukur lun ucap rahmat netulung tetap hati lun Tuhan lun pujo habaka tamat mangat hati lun waringan kaum baca sinaro tamsi ibarat letat menghimpun guna ke kaum di sidih sino. Jakarta 31 Maret 1982 disunting dari naskah salinan Anzib milik Doktorandus Adnan Hanafiyah oleh Doktorandus Ramli Harun. Alhamdulillah tamat.